Katbanang kiu ka jingdon ki kali kelanang bun haka sor mariang bat ka wei ka daw ka bakta yaka ka dena ka jingjur ka jingdheng kali kham tam haka station pendeng umyong ka badon hayau langsti. Hene ka sengi haka jingakran bar usordar ka senong pendeng umyong uba bornats imyong ure thu bana kalyang jo ka senong pendeng umyong bat ka senong lum so klur harengkat ketenat bulan kila persang ban thau de kilat kilenti ban penduna yaka jingdheng kali haka tika jaka haka ba kila bu no de ki signboard no entry haki south di ki jaka bat harengkat ka jing tho ba sha shu eki kali he ban rung lani ban yat leng ba ka station pendeng umyong nadu ka por nyo baje menstam hadu ka por khandai baje janmin bat lada don ki bali persha na kalyang ka senong bat kitanat pulet kin penshitom kat kum ki kendon an balabu. Hari ini kita istiyo beladap ngeli ya malau meneng ngeli belam baik polis ngela boy kini signboard no entry ang tay ha lum sok nor umoleng ang tay po jam sitamas badang tay po blok mga ong ma kili ke bawan na po thanok khlaw in mut balai selong in kapan tangi kitrop mungkin ya na kini ka mayarang bypass mi sinis po highway di bawan na selong balai sa cloud kini ya hi na kini ka highway sa rung na kini ka mayarang bypass kini kali ke ba nang ni na po ki bamot nang ni na jiki umolen ro ki bamot bandung sa station turu ki hapan wan phai ban ya na kini ka mayarang bypass kali like dom ro ki bamot balai sa selong tiktrok hapan ton na tu sitama sa block sa wan sinis po mayarang bypass itu nak pergi ke dom na pakai kemudian kita pula dan bersih mau nomor bandai syak itu ko sampai ruang sampai balai ingin syak balai kita syak itu je apa dia support blok sini support layang bypass ini cepat kita sini mau bypass sini sebab dia terhilang kang banwara yang disuk design pelak yang cikapnya ha ka sinong kata ku sini kini ke sinong jungi kini ka sor mairang ba ong mo nadu banglawan kini ka distrik ka bakmai ka kelas dang ke jikiu sa prang mo haba ibubun kibri kelas dang banwan le sini sipo ka distrik headquarter nah ni barhoi ki office sarkar ke dan ni ta ka yo ka hat no ka dan ni te ki kalir ki labun palat ni ke jok mamta namar ba kibri ulai na ikio kayo kot mo balik sini le beda kali te kalau long kisurok padi dangren nang tagi cika yang kali di duna ba te kene kala khapnya hadu kata-kata te kene ji khapnya na kala jingi kum kisnong le khat ba ngile tho sa sarkar ba ladai kali kia nang ne position ka la penjenjar ba kali kawan ji pai ba bro tingla tho sa sarkar ba kan snano ikne ka mairang bypass kalau snaik ni umarang bypass ke jemut jengi kalau bangin daibat lut ya bro ki kali he ba kinyai nak ka mairang bypass ni kini surok bypass bunyi ong acaka bingrung position kinyai nak ni
tiga we ke ba na kini sing le song perkhat lang bat ki polis ba ya kini ki trok baro ke ba de ben lai chak thai nong klau you want us long ke ba lai chak thai nong klau ke ba hapan rung len bai ka station Penmyong nang ta ki kali you want thai nong klau ban rung station Penmyong kumot inam sha so mo bat ni bai ni trok ba ya no na kani ka mai rang bypass mà nắng tây nó lum sọc khơi rồi thì vậy là lum sọc khơi xây dầu bật sami po block ban na lum sọc khơi thì vậy là cái này rang bypass ini saya kalau tak san span bitar itu juga kam dai ba ke pelan tak san span bitar itu juga jadi lah rong po station pe kalong gaji khamnya nomor ka taro i kapor jeng itu gi kaliro nomor ba ke block untuk po station ka bujing ru na bata ki weipan ti nomor ta kadang ki lai pen bai ba kata ko ma malaksi naru ko pon nyob jim step dok khandai biji miet nam sha shu ikitrok ben rung leng ba ka station Penmyong baru ikitrok bukti mo ba nam dei shu benang wan satu ndai kinjai ben ka mairang bypass nomor kan pen kloy persup rang peta jumpi bra ka por kan penwet ya kaya yang juk bai ba hang tai po station Penmyong te lada kini kitrok jingi lada ki ang yuan le se in happy ya perkat nu benda mon kat bakabor jadi bulat ti memang juga keren nomor kata kalong ba esik ni dikapnya apa station jungi lu kalong ba ni duna kini di parking place nimdan kita kayeng kali ke bawah bapaka buncing kali jungi hapan yang dia po sulok banyak passenger banyak late jenis tabun yang po sulok wer parking jungi ni kita tang kendiat mo tenai ka kawai bengi sungu kalong ba kidan ki pai ba jungi ki ba penkhai kini ki private parking mungkin kong Mary Marbaniang nang ta dan jaka po chnong kendat po madan klop jaka jung kong dari hun nang khoi ti ka don sakwe ki sak jaka jung ki tu ki jat jung komisi da kong dari lang barwin tu ba cha yang ki sumu stan ta ni jung kong roitina kong maduna kitu gila ki don ki tu kistan jung ki kala yarap sibun ti hari ni kisingi kala don tu ki be badai kala na penkhre ban bu parking hapo jan juga station tingi kerman nak lagi lapli sakit ki parking place kan kami harap hi ya ki kali jingi bengirung ha ki parking ban penkria ru itu kali ki bayang ha ki surok kenapa kan penwet ya ka ya ke yang barho tu bangala keren sisin kalong ba ni soban ajung mat ya ka sarkar banang ni sekmat mo hai aman lagi jaka ki bala i ba ki longsor ka sarkar ka ban thiel pa no ki jaka ban yang kali ni parking place amal ra ka thiel sarkar dan jinge mo kam dan jinge nei ban up ban chuo betan lo snong ban chuo na pai ba kalong kai ka ba nel da sarkar ka sim khia kan thiel pa ki jaka ki ba kluit kum ki jaka wala longsor ai nuksa kum mairang nong stoin kum ha so yong ha mo nga pa mo sunra mak ter kan thiet ki jaka ka ban pelong jaka yang gali se kan sa pusuk ik pa ba la shales ni berapa ka sarkar ka develop ro kala ban develop mo ki jaka ban long ar lai mala hak tak kom khanang ba kan nyam sibun ki kali mo hak ki jaka ka sarkar kala pun khair ba kita ke gede ba don ban ajik mol ani ban ong ha kum kini kuat